Mehmedića Mira, čim od socijalne pomoći 170 maraka, plaćam kiriju 200 i vodu i struju. Bolesna sam, kičma me boli, imam pršljenove, diskohermiju, spondilozu, giht, pritisak, imam psihički problema, ali u ratu sam svašta preživjela. Što ne mogu da pričam. Od strane dušmana. Znam moja socijalna radnica, odnosno ova doktorica što me liječi psihički. Imam cirkulaciju, slabo ne mogu da se krećem bez lijekova, kad nemam lijekova ja ne mogu glavu da dignem. Jer ne mogu od mame na infuzi moraju, čim nemam par dana lijekova, onda ne cirkuliše taj centar ravnoteže. Operisala sam, sve su mi izvadili, i žuču, i matercu, i jajnike. Imala sam tumor, pa hvala Allahu opet. Nije bio zločudni. Ma ne znam više šta ne boluje, glavno svaki dan ima bolove, ja non stop sam pod bolovima, nema dana da nema bolova, vjerovali mi ne. Samo što nekad manji, nekad veći, glavno ja nema dana da sam, ili ovo ovdje na ovoj nozi sam imala trombozu, ovu lomila i strano sam počela stajati na nogu. Tako da otiče mi se, meni se to sve otečeno. Ustajete pomoću štake? Ma ja štapa nema šanse da bi hodala bez. Da eto, tako kad imam nekog zovne da mi uradi, sad ne mogu, nemamo dakle da platim da bi zovla nekoga, neće narod više. Svak se sebe o sebi zabavio. Onda dodiješ. Ne mogu ja svaki dan vas zvat šta mi treba primjer ili nekoga, jel? Dodiješ narodu, što je normalno. Evo, vi ste se nama obratili, prije svega Džemili našoj koja vodi program za socijalno ugroženu populaciju, pa ste joj kazali šta bi vam to bilo najpotrebnije u ovom momentu. Pa evo, mi smo otišli i kupili stvari koje će vam pomoći za jedan kratak period, a nadam se u buduće, ako Bog da ćemo biti u mogućnosti pomoću naših donatora, da obezbijedimo vas i puno sličnih slučajeva poput vašeg. Tu su neki lijekovi koji ste kazali da će vam biti od pomoći, pa smo u apoteci također uzeli ove lijekove, nadamo se da će vam olakšati ako Bog da i da ćete se izliječiti, da ćete se riješiti svih tegoba koje imate. Također račun za struju, koji još uvijek ne možete da platite, i to će ako Bog da biti riješeno putem naše organizacije. Eto, ako Bog da inšala mi se nadamo. Allah vas nagradio, ja ne znam šta bi je, valja struju plaćita mjesec, ne mogu ja uključiti. Ja pelene koristim, ja moram non stop imati bojler u kući. I sad, valja meni ovako teško, ili ja sam dobila taj poremećaj hormona od te operacije, ili ja sam nosila 36 broja, odjednom sam došla i sad ja bi trebala da se krećem, a ne mogu. Ne mogu od kičme, ne mogu od nogu. Kako god sve sam gore u stanju. Mi smo tu zbog vas. Jeste. Hvala vam sine, Allah vas nagradio svojima, što je god pomislili da vam da zdravlje i sve. Svima ako Bog da. Salam alaikum. Evo, mi se danas nalazimo kod gospođe Amire u akciji pomoći socijalno ugroženoj populaciji, ljudi koji su aplicirali u Islamic Relief Sarajevo.
Želim ovom prilikom da se zahvalimo svim dobrim ljudima koji su na bilo koji način doprinijeli da se ovakve stvari mogu dešavati i da se ljudima u potrebi može pružiti adekvatna pomoć i ono što je njima zaista potrebno. Molim Allaha dželešanu da nagradi svakog onoga koji na bilo koji način doprinio ovakvim akcijama i ovakvom dobru koji se čini.